last page. At ini kumaipan kisan muna maipan iyong sarili. Men bumuko. Men aray iron kacaman on lesson. Isa ko yan. Kicay kapi. Chairperson. Era kicay panak chapter first lesson iyo iron kacaman. Second lesson iyo iron kacaman. Era men kumaipan kisa. Kumaipan kolokol. La kumaipan chapter bata depenan kata. Yet isang dalawa po na itesan a certificate. Kumaipan kolokol. Kumaipan kolokol. And then we need, at the end of this booklet, itesan ni Uber. At ako yung nagpa-school budget ka. TCG. Okay. Era kumai sai iti yung nasa riga, iti kumai kasaleda. Walang kakaani ki interest. Muna may pantatong ki ranintinidi, amanin panintinidi, ete kumai pisa. Kapapweko. Wapan ako sa like one at a time to ang kataman. O certificate pan, moran lesson isak real. Katang bulong nilay. Moran lesson isak real, men ang pagka. Negya, where did I put my Bible? Yung Bible kanan kaila lesson isak real, ng pagka. Sarawitan ko yung okay? Men kumaipan kol, sebanek prosa wewe nanche. Iti kumaitea nek person eri salongala. Maikola ko? Lagi. Sarawi. Banyak kita nama.